玛希。虽然中国的歌迷对迪玛希认识的时间还不是很长，但是呢，大家对他的声音都非常的熟悉了，而且对于他演唱的很多首高难度的作品，可以说是相当的喜欢。那今天晚上在爱回收第24届东方风云榜音乐盛典上呢，迪玛希啊也会奉献他最具有个人代表性的作品。那现场的很多 Dears 也是非常的兴奋呐。 可以亲眼看到这位刚才我说啊，颜值高、个子高、声音高的非常有人气的歌手。那接下来就有请迪玛希前往到我们的媒体专区。迪玛希啊，今天来到我们的星光大道现场，可见人气飞涨啊！哎，粉丝都拉着手都不肯放了。你看，迪玛希在拽，要把粉丝都拽进我们星光大道了啊！好了，赶紧。 来到我们的媒体专区，迪玛希很绅士，他都不走，他就立在那里。是，别把迪玛希的手捏伤了哦，晚上他还要握着话筒给你们带来天籁之音的。没错了。好的，让我们有请迪玛希。 有请迪玛希。好，来到我们的舞台上。是，当然这边也要特别感谢一下今天为迪玛希进行翻译的杜曼先生，谢谢您哈，待会儿也拜托您了。好，有请迪玛希。迪玛希，我们要喊。来，迪玛希，请到我们的主舞台上来，有请。Hello。那其实对于我们很多的朋友来说哈，对于迪玛希在歌手舞台上面的那套服装是非常的熟悉的。我前面也看到，好像很特别，对不对？就是今天他带来的旧物，对吗？对，带来的这个旧物有什么样的故事来我们分享一下吗？ бұл менің ең сүйікті киімдердің бірі. Өйткені осы киіммен мен ең алғашқы рет сеңгер сахнасына шыққан болатынмын. Көрермендер жинадым. Өте жақсы көремін бұл киімді негізі. 这是一件我非常喜欢的衣服，我穿着这件衣服登上了那个歌手的舞台，然后是用这件衣服带来了很多的歌迷，所以非常喜欢这件衣服。 好的，那我们的粉丝其实有很多问题要提问哈。有一个叫做婆婆 M 妈妈，她说打算学舞蹈或者拍戏吗？ жігітке шет өнерде аз деген мақал бар, сол себептен болмасаң да ұқсап бақ демекші, тырысып бағып көру керек негізі. 哈萨克有一句谚语叫“技使无成，仿照无妨”，所以在未来的日子里，我可能会努力的去尝试。好的，还有一位粉丝要问说，歌手结束之后怎么样发展？是回国呢，还是留在中国呢，或者是出国进修呢？оны 要想一想。 Алла біледі, бірақ дегенмен әрқашанда Қытай еліндегі болсын, шетелдегі болсын көрермендерімді қуантуға әрқашанда асықпын. Барша көрермендерімнің алдына шығып, еркелеп, ән айтуға әрқашанда дайын тұрмын. 这个还是要看后面自己怎么发展了。当然我会时刻准备着给我的歌迷们带来更多的惊喜。 好的，谢谢迪玛希，谢谢杜曼翻译，谢谢，期待你今天晚上表现，谢谢。是的，那接下来让。